Zovem se Antonela Dvoravić-Šarčević i vlasnik sam obrta modnog krznara Tomislav Dvoravić. Krznariju je osnovao moj otac Tomislav 1950. godine, po kome ovaj obrt i nosi ime. Taj obiteljski tradicijski obrt uspješno posluje sve ove godine, što dokazuju brojna priznanja. A prepoznatljivost ovog umjetničkog obrta je ne samo u dugovječnosti i kvaliteti, nego i po modelima izrade odjevnih predmeta od vrhunske kvalitete krzna. Osim gotovih unikatnih kaputa i ostalih odjevnih predmeta, izrađujemo i odjevne predmete prema narudžbi, jer smatram da zahtjevi klijenata su neupitni, kojima se treba podrediti. Dakle, prvo se kože pripreme, odstrane se nekakvi nedostaci na kožama, ako postoje neke greške na koži, to se odstrani. Zatim se već pripremaju te kože s obzirom da li se izrađuje kaput ispuštanim načinom ili slaganim načinom. Nakon toga ide krojenje prema određenom modelu i onda se na to krzno stavlja zaštitno jedno lagano platno koje štiti tu kožu od nekakvog rastezanja prilikom nošenja. Dakle, taj proces jedan otprilike traje možda i do 10-ak dana, ovisi o načinu obrade te kože kojim se izrađuje. Inače je vrlo zanimljiv posao zato što je kreativan i što je to jedan umjetnički posao gdje svaka stvar se radi za sebe. Smatram da krzno nikada nije i nikada neće izaći iz mode, jer je to jedan dodatak koji svaku ženu čini još ljepšom.